E whakanui ana Aotearoa i tō tātou reo rangatira. Mini mai! Ko te whakaraura i tō tātou reo kāmehameha, te whakaraura i tō tātou taonga o te reo Māori. Ināia nei, he maha ngā wāhi reo Māori ki Ōtautahi mō tēnei wiki. Haere tātere kia weather hot. Yeah. Ahakoa he iti he painamu nea, even if you've only got a little bit, or if you're mātou, no mai hara mai. I te tau ko tahi manoa i warau whitutakau mārima, i tīmata ai te wiki o te reo Māori, nā e ai kia piki Scarlet White, e hara i te mea ka noho noa iho te reo Māori ki tēnei wiki. Ko te mau te reo, ko te ako i te reo, ko te whakakipakipa i tō tātou reo, kia kotahi te wiki, hei aro ki tō tātou reo, kāore kau, kāro ki tō tātou reo, au i te pōpō i te ao, i te tau. Engari, e ai ki te māngai o kōrero ki Ōtautahi a Taryn Ryan, i tana whakatipuranga he uaua te kimi wāhi ki te kōrero i tō tātou reo i tēnei wiki. E hara ngā whiako pai mō te whakanui o te whakahāpai o te reo o te ao Māori. I guess like the main goal of the kaupapa for me is to continue to create spaces to kōrero Māori until eventually it's so normalised that we don't need to do it anymore. Te mahi o te waka? Nā, e mahitahi ia me ngā mema o te rōpu e whiturau, kia hanga, kia tautoko anō hoki i ngā kaupapa reo Māori. Tuatahi, we've got a week-long film festival. Second, we've got an incubator space or activation space. The libraries team here at Turanga have put on a bunch of events. They've got Cafe Reo, which is happening at the moment. And then on Friday, we've got Hikoi mō te reo Māori. E ai kia Scarlet White, mā tōna mahi i Tahu FM, e hikaka ana ia ki te akiaki i ngā rangatahi ki te kōrero i te reo. Ko tētahi o ngā tino kaupapa, whakaritea nei e mātou, ko tēnei puka nei. Engari, me tīmata i tō ake kāinga. Iara i tēnei wiki tonu, ka whakaritea tētahi haora, hei haora kaitahi tātou, mātou, o Tahu FM i tō tātou reo Māori, te reo te Māori o te mana Māori. Kōrero, ka tika hoki ki ako, kia ke tātou i runga i tēnei waka o te waka reo Māori. I tēnei wiki, ka tiro haere a haurawa ko Shikaila i ngā kaupapa reo Māori, e tūana i te waipounamu. Hora Kairangi Nicholas. Piki. Tahu News. Ko te reo, te take.